Dobro večer Skopje, kako ste? Jeste dobro? Odlično. Odlično. Dolazim iz Zagreba, iz Hrvatske, niko nije savršen i Inače dolazim iz Varaždina, preselio sam se u Zagreb, živim 5 godina u Zagrebu, znači preselio sam se od roditelja. To je veliki uspjeh kod nas, to je veliki uspjeh kad se makneš od svojih roditelja. Je li ima ovdje neko da živi sa roditeljima, neka zapljesne? To je taj težak aplauz, kao da, mama još kuha doma, da. Ali uživajte još kad stignete, meni fale moji roditelji, fale mi one situacije, ja vjerujem da proživljavate takve situacije, vraćate se negdje oko 3-4 sata u noći doma, mrtvi pijani. Dolazite ispred stana, prvo niste 100% sigurni da li je točno to vaš stan. I onda vidite da je prezime slično sa vama, ok, možda je. Vadiš ključeve, treba ti 15-20 minuta da pogodiš onu vražju bravu, otvaraš vrata, ideš kroz hodnik, pokušavaš biti što tiši, a zvučiš ko horda divljih slonova da prolazi. U tom trenutku otvaraju se vrata od spavače, izlazi van mama, stisnuta ko suvuljaga bulja oka. Ima još onaj reljef od posteljine na faci kako je ostao. I kao i gledate, kao koliko je to sati kad se to dolazi doma? Pogledaj se kako izgledaš. Ja da se pogledam kako izgledam, pogledaj sebe kako izgledaš, monstrume jedan. Tata, jesi to ti možda? Ja ne znam. Jo. I najluđa osoba u familiji, moj deda. Ja kod njega u Zagorju spremam se za van, a u Zagorju nemate nigdje ići za van, išao sam u šumu i pita me deda kao Gorane, kamo ideš? Ja rekao, deda, pusti me, idem van. I on, ne, sim odi, posluhni me. Ovi tvoji mladi vani, oni ti se alkoholiziradu, drogiradu, jabedu po parku i to tak bez kondoma s golim tak matara. Goran, tebi se vani svašta može desiti, zato ti ja lepo velim, ostani sa mnom doma. I možete pretpostaviti, stalno sam bio sa dedom doma, deda i ja smo pušili i gledali smo televiziju i pretpostavljam da je kod vas isto. Bilo šta, ja se jako ljutim na reklame zato što nikada nisu realne, nikada niti jedna reklama nije realna. Evo za primjer, WC papir. Nikad u niti jednoj reklami za WC papir niko ne sere. To mi je full bitno. Hoću vidjeti neko kako se posore i reći, kako će sad očistiti ovo, evo. I kad očisti to je to, kupit će taj WC papir. Nikad nije tako. Ne znam da ste gledali onu reklamu Zeva, Ceva, ne znam točno kako se to izgovara. Žena po stanu traži mačića. Ja rekao, dobro, možda mačić sere. Znaš, neka čudna reklama. Dao sam im šansu i sad ona hoda po stanu, traži mačića. I sad nađe mačića u WC-u, mali spava na WC papiru. Koga briga? I šta to točno znači? Ako je mekano mačiću, bit će i vaše guzici. I ko briše guzicu mačkama? Ja ne razumijem više. Zbunjen sam. Znači, hoću realnu reklamu, hoću čovjeka koji je isti ili veće konstitucije od mene, kako sjedi i sere. I to je to. Stvarno se štedio, nema glume, cijedi se niz njega, stvarno je gadno. I sad uzima WC papir, briše guzicu, baca u školjku, to ne trebamo vidjeti. Sad uzima drugu turu papira. To me zanima, koliko ga je nabrao? Ja uzmem 3, presavinem na 1,5, taman da ne probijem prstom, koliko puta se desilo. Znači, uzima, briše, okreće prema kameri, savršeno čisto i onda se još osloni na to. Znači, tako hoću da su realne reklame, bilo koje reklame. Da malo pričamo o baki, baka je luda, baka uzima heroin i Ne, ali svaka baka je nas učila neke stvari kada smo bili djeca. Sigurno su vas učile one praznovjerne stvari. Znate ono kad je kazaljka na satu, kazaljka, strelka na stelki, jel znate za to? Onda to znači da neko misli na tebe, znate za to? I sad, to je simpatično, ali nije istinito. Nije se desilo u 1,5, strelka na strelki, sad su svi uvijek imaju jedno te isto ko sam to misli na mene, ko je to? Nikada se nije desilo da je zazvonio mobitel, ti si kao, molim, javiš se na telefon i čuš s druge strane kao, hej, to sam ja, da, mislim na tebe, da, želim biti s tobom do kraja života. I to se nikad nikome nije desilo. Onda ima još jedna stvar, a to je, ne znam da li ste čuli za to, ako pripalite cigaretu na svijeći, onda umre jedan mornar. Jeste čuli za to? Ja to stvarno smatram kao zajebanci, u društvu sam i kao idem pripaliti cigaretu na svijeći i nekom ide kao nemoj ubit ćeš mornare, ja sam kao boli me kurac, daj mi svijeću. A neki ljudi su stvarno ozbiljni oko toga kao
Ja u društvu idem pripaliti cigaretu i neka cura kao, hej, nemoj radit to, moj je dečko mornar. I mislim si, zašto ti je dečko išao za mornara ako zna da postoji šansa da će umrijeti ako neko pripali jebenu cigaretu na svijeći? Ja bih rekao, jebe, što ne idem? Uvijek velim, i onda ju pitam kao, još mi samo reci da ti je dečko pušač, znaš, mornar samoubojica jebote, na. Uvijek kažem, znaš da je to nemoguće, jer da je moguće Pearl Harbor bi se riješio s 2 šteke Marlbora i svijećom jebote, niko živ ne bi išao. A sad sam baš spomenuo more, trajekt, to jest brodove. Pretpostavljam ste bili kod nas na moru, evo sad vas zovem, dođite kod nas na more, stvarno je super. Ali svake godine kod nas se desi nekakva nesreća, grozota, dođu Česi pa se utope, ne znaju plivat. Onda imali smo jednu groznu katastrofu koja je meni bila strašno smiješna. Ne znam da li ste čuli, to je odjeknulo svugdje. Negdje trajekt okolica Raba, naši otoci, zaletio se drito posred plaže i meni je to bilo jako smiješno. Zašto? Zato što u moru je bilo 100 ljudi, na plaži je bilo 200 ljudi, 10 ljudi ozlijeđenih, niko nije vidio trajekt. Svi su rekli, došao je iznenada. Trajekt! To je naše najveće plovilo koje imamo na moru. Stvarno, svi Slovenci stanu na taj trajekt. I to je najsporije plovilo na moru, odmah poslije pedaline. Ja ne razumijem. Kao šta se desilo? Kao navodno krepale su komande na brodu. Kao šta je bilo gore? Kao kapetane, krepale su komande, šta da učinimo? Ništa, pripremite se za udar. Ali kapetane, idemo prema plaži punoj ljudi. Šta? Iznenadit ćemo ih. Vidi, ne miču se. Da, ja ne razumijem. Užas. Ili oni ljudi koji su bili u moru. Znači, u moru si i vidiš da ide trajekt. Nije vinska mušica, vidiš ga jebote, koliki je. Bar one plutaće dok kud smijete plivat. Kako su oni reagirali dok su ga vidjeli kao? Ma neće, to on samo u rikverc ide. Dodaj loptu sine, šta si se usro? Jel neki klinac objašnjava kao, tata, vidi ide brod prema nama, tata vidi kako je velik. Ajme, katastrofa. Kad smo već kod seksa, mi muškarci stvarno imamo problema sa egom. Žene, vrlo lako da nas možete razljutiti. Bilo koji komentar, stvarno bilo koji. Imaš mali kurac, popizdali smo. Tvoj tata je bolji u krevetu od tebe, molim. Ali ima jedna grozna stvar koja sve muškarce nas muči. Ne znam da li ste ikada otvarali onu staklenku krastavaca. Znate onu staklenku kad otvarate i taj dan baš ne ide. Baš taj dan ne ide, ti otvaraš i ne ide i ne ide. I onda dođe ona, bilo ko, mama, žena, bilo koji veli kao, mogu ja? Naša reakcija je uvijek jedno te ista kao, ne? Gdje si ti bila kad sam ja piksa otvaru, pička ti mate? Odi po krpu, skliže mi se. Mogu ja, odi po krpu! Evo, ruke mi se tresu, odi po krpu. Ona ode po krpu, ti molim te, otvori se. Dođe sa krpom, ti se kao, evo sad. Hoćeš ja, imam to! Ne ide, tvornički je zapekla, ne da se otvori. Baci u smeće i onda ona uvijek uzme tu teglicu staklenku i napravi sljedeće kao. Evo ljubavi. I naša reakcija je uvijek jedno te ista. Lako sad kad sam ja rasklimo, sad bi ja otvorio. Debela si! Uvijek. Žene su slične, žene se također daju razljutiti, jako lako se daju razljutiti. Vi se žene date razljutiti samo ako vam se kaže jedna riječ. Znači samo jedna riječ i sve ćete poluditi. Tako da nazovete ženu ili curu imenom svoje bivše cure ili žene. Neke su već samo neka proba. Nema gore stvari od toga kao Ivana, Maja. Volim te. Gotovo, ta kurvetina, Ivana, nema kraja. I onda sam shvatio još goru stvar od toga kad se zajebeš više puta za redom kao Ivana, Maja, Jasmina, Filip, mama! Antonela! Sretna nam godišnjica braka.
I uvijek pričaju o tome kako mi muškarci stalno razmišljamo o seksu svake 2 minute, to nije istina, razmišljamo češće, ali kod žene je drugčije. Žene ne razmišljaju toliko o seksu koliko pričaju o seksu. I sad jedan dan ja sam se našao sam sa sobom na kavi i dođu njih 4 koke, prijateljice, sjednu za stol i počnu pričati o svemu i dođu do seksa. Ja sam se u uho pretvorio i sad priča jedna drugoj kao, znaš šta, Ivana, ovaj moj jučer, znaš kako je grimasu napravio kad je svršio? Ja rekao, zar smo do tud došli? Ja priznam u ime svih ovdje mužaka prisutnih da mi prilikom seksa, to jest orgazma, napravimo grimasu. I šta se naime dešava? Mi naime vodimo ljubav, sad ću vas sve izdat, muškarce. Mi, kada smo blizu vrhunca, usporimo, kako bi mogli još izdurat bar 10 minuta. Ali ne, ona te odmah hvata za vrat. Nemoj stat! I onda moraš požuriti jednostavno dođe, ja stvarno priznam, ali stvarno priznam. Ne, ali jeste vidjeli kako žene doživljavaju orgazam? Jeste vidjeli to? Žene doživljavaju orgazam kao da su je spojio na gradski napon od 220 volti, ona se sva trese. I kako to izgleda, isto vi naime vodite ljubav i sve je savršeno i odjednom izbelji oči ko lemur, kao da sam se u Vukija pretvorio, kao i odjednom se počne tresti, ja gledam da se ne počne dimit s nje, znaš. Šta će ljudima reći, ne znam, neka žica je spregorela, otkuda ja znam. I onda nakon te agonije izgleda izlomljeno na krevetu ko da je egzorcist demona iz nje van izvukao. I onda onaj zadnji dio koji nikad neću shvatiti, dođeš do nje i veliš, ljubav, jesi dobro, nemoj me dirat! I onda smo mi stoke kad zaspimo, da. I uvijek mi muškarci, uvijek tražimo, muškarci, žene, svi tražimo savjete da budemo bolji u krevetu, stvarno da budemo bolji. U društvu se hvalimo privatno, kupujemo knjige, Kama Sutra, Preksutra. Uvijek tražimo nekakve načine da budemo bolji u krevetu i internet je prepun stvari da budemo bolji, ali nisu dobre stvari. Čitao sam nedavno najgluplju stvar ikad na internetu. Muškarci najčešće greške koje rade poslije seksa je postavljanje pitanja. Kao, je li ti bilo dobro, jesi li svršila? Ne, ja da sam pisao taj članak, ja bi ga totalno zakomplicirao. Poslije seksa, bam, anketa. 5-minutni diktat. Daš je A grupu da ne prepisuje, ajmo. Prvo pitanje, je li ti bilo dobro i jesi li svršila? Pod A, da. Drugo pitanje. Vremenski, je li ti bilo dobro? Pod A, ti si pastuh. Pod B, zaokruži A. Kad je počela Francuska revolucija, čisto malo da ju scimaš, zašto si se opirala i da li ti smeta što smo rodbina? Znači sve u jednu cjelinu, kao ja svoj nastup. Hvala vam ljudi, ja sam bio Goran.